Mak, Mbak Elia ni tanya ngelun Pak Judu. Pak darah baru nenek batanda. Mbak Elia ni fikir mak tentang kecucur selama golong sampo ronih lun pu bahagia. Si kurang bulan mak ronih mengandung ban lahir lung ronih yang jaga. Hansa ni ira bungong si kuntum nyokon pemalun penuh ngan jasa. Jino mak ulun karaya ronih putih umu katuha. Mbak sikret kata lun harap beo ni doa mak betru ban cita-cita. Beek lempu bahagia ronih hile mak. Yang tak paju kalau tuntai habis, yang tak patih kalau tuntai nyata, yang cinta hana menci putih, kadang yang hitam gatih lebih setia. Betul, mameh bahaba kau tentai masih lapis tempat han meci hija, kadang dijanda menganu bilih, kadang digadih ka lebuk payah. Rup you. Bereh gore, long sambung baca tu boh. Mulia tubuh itim jumerang, mulia badan itim mengaji, mulia hudib dia ni dagang hang suah mayam jodoh Allah bi. Salah batangin kara dalam lang, salah tak pandang kara di peci, salah tak pegah bak mayang-mayang tu ban merempak ya tuan kavi. Kusoai jelame ke yubud ar-Rahman, duda ke yufam bagi kita mahali, pakiban hudib cukup tak senang. Oh benu jireman nganu santri. Menyokana kata I love you lam kanat bu sang dihrupa. Menyokana kata rindu ada tungku pih merana. Menancit dengan kata cemburu dak ane abu pih kecewa. Menyo ane ina model pupa faglungku, menyo kamu model hu ane mata. Citka menan perkata ni je.